بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه دهید تا به شما یک قصه رو بگویم. این درباره من نیست، درباره یک شخصی که من واخوردم. یک وقت من خطبه نماز جمعه را در یکی از مسجدها در امریکا می‌گذراندم. پس از نماز یک برادر به نزد من آمد. میدانید بعضی وقت آدمان چنین رخساره‌ای دارند که میخواهند چیزی را به شما نقل کنند. او چنین رخساره داشت. او به نزد من آمده گفت: برادر، اون چیزی که در خطبه‌تون میگفتید به من سخت تأثیر بخشید. من در آن خطبه‌ام درباره مرگ خدیجه و مرگ ابوطالب میگفتم. خیلی موضوع جدی. من با او گفتم: التماس بگو که این موضوع با شخصیت تو چگونه تأثیر بخشید. ما جایی نشستیم و من از او پرسیدم: برایم نقل کن قصه خود رو. او گفت: برادر، امروز باری اول است که من نماز خواندم در مدت 1 سال. من در عائله مسلمان کلام شدم و از مسلمانانی با تقوا بودم. دائم 5 وقت نمازم را میگذاشتم، اما امروز باری اول است که در طول 1 سال نماز خواندم. من پرسیدم: چی شد؟ برای چی این طور؟ او گفت: تقریبا 1 سال پیش زندگی من بسیار خوب بود، مثل یک تصویره. میدونید بعضی وقت ما برای 5-10 سال نقشه های در پیش میگیریم و وقتی که نقشه هایمون عملی میشوند زندگی رنگ دیگر میگیرد. او گفت: برای من انا همین گونه زمان بود. من قریب 30 سال عمر داشتم. کالج طبی را ختم کردم و در یک وقت در 2 جای کار میکردم. من عائله دار شدم. زنی را پیدا کردم که دائم آرزو میکردم، عشق تمام زندگیم را. ما صاحب 2 فرزند شدیم، 2 فرزند بسیار دوست‌روی. من آن وقت در اردیناتور تحصیل میکردم و در یک شبانه روز 16 ساعت کار میکردم. و ما در یک خانه بسیار کوچک و در یکی از منطقه‌های نه آنقدر خوب زندگی میکردیم. ما یک ماشین داشتم که آن هم دائم ویران میشد. با مشقت از عهده زندگی میبرآمدیم و به زور از سال به سال زندگی میکرد. من قریب اردیناتور را تمام کرده بودم و با من از بیمارخانه ها و تشکیلات ها پیشنهادهای کاری میشد. بسیار پیشنهادهای خوب با معاش 6 رقمه و پول خیلی زیاد. زندگی آهسته آهسته خوب میشد. با من 1 تا بلکه چند تا چنین پیشنهادها میشد. ما برای خود منطقه‌های خوب، خانه قلعه میجستیم. با مکتب‌های زمانوی برای فرزندانمان با автосалон میرفتیم و برای خود ماشین‌های بهتر انتخاب میکردیم. همه چیز خوب شده ایستاده بود. همه آرزوهایمان عملی میشدند. او صحبت را دوام داده میگفت: روزی من از کار بروقتر به خانه آمدم و داخل خانه شدم و السلام علیکم گفتم. عائله با تقوا. السلام علیکم گفتم طبق سنت، اما کسی به من جواب نمیداد. من به ساعت نظر کردم و در این وقت و ساعت عادتا همسرم کودکان را به خواب نصف روزی میخوابانید و خودش هم خواب میکرد. با خود میگفتم بگذار خواب کنند، نمیخواستم تشویششان دهم. من رفته یک کمی خوراک خوردم، کمتر کتاب‌ها را مطالعه کردم. با مکتوب‌ها در ایمیل پاسخ دادم. بعد از چند لحظه میدانید عادتا وقتی کودکان از خواب میخیزند شور و مغل میکنند. من صدای کودکان را از خانه میشنیدم. کودک خردی هم گریه میکرد و کودک کلانی هم چیزی میگفت. من خرسند شدم. عادتا پدران از صدای کودکان خرسند میشوند. میخواستم با آنها بازی کنم. چون داخل خانه شدم، کودکانم در روی کت خواب اطراف همسرم نشسته بودند. اما همسرم به حرکت میانشان دراز کشیده بود. حرفی نمیگفت و جواب نمیداد. عجیب. همچون دکتر به سویش دویدم و او را تفتیش کردم. اما او مرده بود. 1 ساعت پیش ففتیده بود. بدنش سرد و او مرده بود. انا همین طور. آن شخص میگفت آن لحظه زندگی من ویران شده بود. من عشق تمام زندگیم را از دست دادم. فرزندانم بی مادر مانده بودند. من باوری و ایمانم را گم کردم. 24 ساعتی آینده حیاتم تاریک و نافهم بود. جنازه، دفن مرده این همه میگذشت.
аммо ман чизеро дарк намекардам. рӯзҳо мегузаштанд. ҳамсарам зери хок буд. ман ба хона даромада дарро бастам ва чанд рӯз аз ҳуҷраам намебаромадам. даруни хонаи торик танҳо ба сақфи хона менигаристам ва коре намекардам. дар ин чанд рӯз ман як бор фарзандонамро оғӯш нагирифтам. онҳоро модару бародарам ғамхорӣ мекарданд. ман чӣ кор карданамро намедонистам. пас аз чанд рӯз ба зур аз ҳуҷра баромадам. бо фарзандонам алоқаамро барқарор кардам. кӯшиш мекардам ба кор баргардам ва дарк мекардам ки бояд кор кунам ва парастори кӯдаконам бошам. модару бародарам ба ман бисёр кӯмак карданд. ман оҳиста оҳиста, рӯз ба рӯз, моҳ ба моҳ ба зиндагӣ бармегаштам. ман ба кор баргаштам ва барои кӯдакон ҷадвали тартиби рӯзро ташкил намудам. ман ҳама чизро барқарор кардам, аммо як чиз ҳанӯз набуд. ин мушкилиро ман натавонистам ҳал кардам. имонам рафта буд ва бовариву эътиқодам шикаста буд. ман дигар ибодат намекардам. ман дигар эътиқоду боварӣ надоштам. ман шикаста будам. бародари ман медонед, бисёри одамон ба ман маслиҳат медоданд. маслиҳатчиҳое ҳастанд ки одатан бо шумо нестанд. ёрдам ва дастгирӣ намекунанд. танҳо маслиҳатҳо хушку холии худро мегӯянду тамом. аммо бародари ман чунин набуд. ӯ аз фарзандони ман ғамхорӣ мекард. вақте ки ман ба меъморхона ба кор мерафтам, ӯ аз фарзандонам парасторӣ мекард. ӯ нафаре буд ки ғамхори ману фарзандонам буд. ман ӯро эҳтиром мекунам ва дӯст медорам. ӯ бисёр инсони поку намозгузор аст. ӯ ҳар рӯз гаштаву баргашта бо ман мегуфт: бародарам, ту бояд ибодат кунӣ, ин ба ту лозим аст. аммо ман ҳар бор саркашӣ мекардаму инкор мекардам. субҳи имрӯз ӯ ба хона омада гуфт: ин дафъа ман ҷавоби радди туро қабул намекунам. модарам бо кӯдакон мемонад, аммо ману ту ба масҷид ба намози ҷумъа меравем. ту сар ба даргоҳи Аллоҳ мегузорӣ ва ибодат мекунӣ. ту Аллоҳу акбар гуфта саҷда мекунӣ ва холигиҳои қалбат пур мешаванд. ва имрӯз ман ба масҷид ба намози ҷумъа омадам ва ман хутбаи шуморо ки дар бораи паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам буд гӯш кардам. чӣ гуна паёнбар модари фарзандон ва муҳаббати тамоми зиндагиашро аз даст дод. ин ҷо буд ки ман ҷавобамро ёфтам ва ман бори дигар маънии ҳаётамро пайдо кардам. як бор фикр кунед, чӣ гуна пас ин муносибати вазнин зиндагиро давом дод. чӣ гуна паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пас аз ин муносибати вазнин ба назди мардум баромада мавъиза мекард ва ҳатто аз дерӯза дида зиёдтару беҳтар. бо хабар аз оне ки ба хонаи холӣ бармегардад, ба ҷойгоҳи хунуку танҳо, ба рухсораи фарзандонаш нигариставу оби дидаашонро пок карда, чунки дигар модарашон барнамегардад. чӣ хел ӯ пас аз ин ҳама зиндагиро давом дод? маҳз дар ҳамин ҳолат Аллоҳ субҳана ва таъола ба ӯ роҳи ҳалро равон кард. Аллоҳ субҳана ва таъола ӯро ба сафари фавқулодае ки инсон дар ҳаёташ надидааст фиристонд. ин сафар ал-Исро ва ал-Миъроҷ мебошад. сафари шабона ба Иерусалим ва аз он ҷо ба осмон. дар як шаб аз Макка ба масҷиди Ал-Ақсо ва аз он ҷо ба осмон баланд шуд. дар он ҷо ӯ аз ҳамаи махлуқот дида ба Аллоҳ субҳана ва таъола наздиктар шуд. ҳатто Ҷабраил алайҳиссалам дар Сидратулмунтаҳо монда ва гуфт: аз ин пас ту танҳо меравӣ. ва дар он ҷо Аллоҳ субҳана ва таъола ба паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам тӯҳфаи гаронбаҳое ато кард ва ин тӯҳфа намози панҷвақтаи ҳаррӯза мебошад. ва Аллоҳ субҳана ва таъола ба паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт: мушкилиҳо меоянд, машаққату мусибатҳо домангират мешаванд. аммо ҳар вақте ки афтодӣ, бархез ва бигӯ Аллоҳу акбар. ҳар вақте мушкилот омад, бигӯ Аллоҳу акбар. намоз ба захмҳо дармон мебахшад, мушкилиҳоро бартараф мекунад ва машаққатро осон мегардонад.